Isaac Opoku nanu ne di mema nkomo no yeah last week no to asum pre no ye dia to asum pre no obeto asu bi wa na da bi enne me de dwumadie bi a Opemsuo yeah me adwene say yeah part of the world no ye dwene say eye abonsam yare on say ye hane de ade bia ye ni hu nim de bia ya na dwene ye say eye supernatural power in sa kind of things no and ntino ene ye behwe epilepsy. Oh, okay sabi eno na etwere okay nipa dodo na dwene no say epilepsy eye abonsam ane nti ya na senke nipa no benya ayaresa na ya guide no wo no man say of kwan access of factual no I mean supernatural na say spiritual whatever no nti no ya na dodo na de ko baby see mompaye yare bia malaria crisis say bompaye but bompaye wia esese wokope akwankyere okay efri aduyefo okay se e ka epilepsy a eye brain disorders efri adwene na eye wo kwan bebre wo ho a esese ye fa so anase no ne maneba se ye hunu se sa kwan we ne maneba sa supernatural ne sa spiritual whatever no ye be ye firi adwene mu enipa bebre awu bra nanka enka onya nimde fa ne yade no ho anka boy nenso betena osan na aye kwankro na aye kwankro afi onuma duro no kra nam se yade no ne state aduro no ewo sorenti na akofa enoma bebre na edi aba enti sa epilepsy ye kano se eya adwene mu yare ye kan dwene mu yare e bebre ye frɛ bibi ti se dementia e adwene mu yare so what I say o lifestyle bitimi leading to dementia afi osi so se wo kwa on kai hwe dementia timi pipa obi brain no so nyina ma e blank ne ba on kai no ne yere on kai no on kai obi yeah eno me baby ko hwe ne papa hospital na almost otwa hwe na me kwa me san say wa so wa sorry na nam ho na wa hu wase menyi ni se wa hu me no na me say se na ni go so hu na de wo se an menyi ni se wa hu me na me say na mo kasa wote wo se no kra me nya sure se wote titi se ro ka na ni gu so me hwe eda poku na tu bat adwene entimi recognize say e wunie makan happen say ye home na ye te sent e adwene okay say ye di ani ehunu ade e adwene say ye di aso e te asem e adwene say ye take decision e adwene say ane ana da bi e adwene enti say wadwene no eduru tebia adwene no entimi function here nipadua ni nyina system ni nyina collapse se meti wona se come de me a de ma me ehunu ye madwene na trigger hunu se okay e come de me okay se me didi na me a ye madwene yeah obe filia ni kuma ye wadwene ye adwene no so ati ase ye wadwene enu nti se wadwene ho techema enya sem a ye didi agro okay na tete no na ye ninim de bebre fa saa no ma no hunu nti akoye se eye oto nani a wa nani beto anim a asa wa mu na kakra no eye wa me firi kuma se ba ya me chia mma me nua no wanye so bia na dwene kora ni de wo kan no so na no madam fo ba ko na o se o mo ko ne maame ho na ne baketoa ekotehwe na oprai ena obeka kire ne se maame prai u se na dwene ni ho wo dware no na otwi no na maame nyanya na meka kire se me prai no se hwe adwene de ni paso nye bi ni kuro hey you it up so kire se
Sabisa ya de ya a twere ade e kan kwada company kan e be kasa sabe ko nyado e tie fo mfanchem eye anim guase ya de eno na wo se ya se ye fie ya de sabe abonsam ya de enye sana ebi wo ho etie enye sana Opemsuo about 95% enye sana etie 95% ada sana etie enye sana nese sasia quickly ese ko aduye fonchen okay ye ko hun free say enya de ba ko na de ba scientists kire say ebeduru na obu okra na de no eba ohun ne ama na ba enti ye wono ma bebre ye fra bibi say TBS structural brain abnormalities eno so adwene no mu said your brain no esi eye no enya how was it brain injury brain no wadwene no enya how e ho atechema obu wo ho ane de ne ye say ebi a oslepe na ni ti ball form prekope se utri ball form na se wadwene ye disorganizer de na nhuru se why days ase woni su briw ase sana sa epilepsy eba ete se wadwene no the greatest function and function sa e kire se o system ni nyina ebenya hawo nti sa bit TBI no sanity ene se brain no aida se enkola yi bobol a bibi ti mi slepo ni ti ahwefom na se na me foka ma me yesa me jump me yana na meti ebom e da be 5 minutes na me ntimi nkasae na me tika mudi batakola no a wati ahwe no onte se wo panyini a obeye din atena ho obe start se orase no bon se wasan de na ade wa kan se enti na awofo ye tufo se hweye na o tia oba emmoniti mfa ba mo betiri because ukuta laptop na se laptop no enkote se de ekwa wo mfa won sa mo so ana ukuta phone na se enkote won to ntwene enti sa kola no ye bone a hweye ena wan hit ne ti na pampam because sa no man keten no a edie no ebi wo ba etimi ya traumatic brain injury okay obitime heham si obi akwada kotopa wa hwe ya obaka ne se bon se odimirika no odwane no akotena ba bia sa no man nyina eledi yentu se ya hwe ya de yare nam fi se you're part of the world no maybe wo ho a ye die no maybe wo a ye no ye lifestyle bi wo ho a enkoyie eno na kola ne wo mu enti oni say nutritional values reserve bia ho eno nti no ye wo nuane a brain no sasa ye di feed no ye bebo bi so okay ye bebo bi so se time no e ma ye nkwan de a ye bebo bi so se enipa wunya stroke it may lead you to epilepsy. Obinya stroke a. Obinya stroke. On say yadwene no ayese. O left ha and the control o right. And our right ha and the control o left. Se stroke no ba vein no a magnetic ade control to de ye hunu de ye tie de feel it to adwene no na breaki. Enti obi onya stroke most often no tuntum say on take decision. Ohwe wanim din de effect na adwene no no. Ohwe wanim din ontime nkasa onhunu wo whole lot. Obi wa de obeka bia na oboni tirinko. No oboni tirinko. Sa nerve no I connected to brain no a breaki. Enti onhunu ontehwe itimi leading to epilepsy. Your brain tumor so wadwena ho and mateda wadwena no o nerves no brain nerves no nyina ahonhono enti me moa
emma won't take a good decision. It may lead you to enfansion ye until it may lead you to epilepsy. A man white general, the rate is a yen. Into the macan has said, a organ be a yankopon or ye yen. Ye will be a near and only a demand. Okay. Organ be between us so far 1 year, not onya near. Ebe buano nutritional values na esese buano na sa organ so ye adwuma almost say organ na ewu na ewu enu nti say organ no ewu a na sa organ ehia ma wo a esese ye den esese sa ene say disorders disorders ase yeah madwini hia say anopa me da ho me tim take a decision madwini hia say enwuma me dia mankofo enwuma o mo dia ma me asore ho no ma enti ye wo nipa de bebre wa ya na e den se meka bat me pese meka wo de adwuma hye ne nsa adwuma ne ntimi nkoyie emre bi meka ne ha na me pese ne sa ka ne bio ama ofa ofi o send o message se ni kwan se ka ne sa na ma fidie e wo so nti ye wo nipa no bebre wo ye system ni mu a sabi o ye hunu se sebe wapa ne nto agu ba na dwen ye adwuma wa asore mu one na masondem one na masore o wa ban mu o adwuma kese bi mu organization any institutions ahoro na dwen ye adwuma the rate sasa na dwen ne function and function sa so wo organization mu sa asore mu na wo di dwuma die hye ne nsa Kwaku eye something else onim se nipa ne bebre no say oba say the bright esi eteha no oka Akwanhwefuo so ba ye ne sa na normal bebre no nipa no di dwuma di hye nsa oba sori na oka say di dwuma di hye this week my experience be your program be aye na me for penny ba kwa ka kire no na wo de che say wo tie dwuma mu nyina na wo dwena sori no no mo fast ne kan bi kire me mo fast no Brema East no Angelina osofa free say what central kwai afede unimi me ho komo bio ye be kasa bia central kwa ye be say o father nti say central kwa ntwe yimi ama dwumadie no e dia hyewa enam say wadwene no e function yie nti o programme wo amma dwumadie no enye dwumadie no nko o programme wo ho ma wa ware okay e fa wo brain bi wadwuma wo ya ane na wonsa kwa no e fa obrini afi asori adwuma ide ahye wonsa e fa obrini bi obi asem ode agya wo e fa obrini bi enu nti na wo sori anopa na wo da mpa so a na wo programme wo ye wadwene no se wadwene na nya adwuma time sesa wo kwa adwuma onkwa adwuma okwa adwuma ote ho afre so anaboso me so abantwa wo ka meanwhile onya adwuma bi sesa wo deserve for pay sana soro ne cha soro ne yentu aka yen late yentu aka but esese ye de ahye wonsa no wagye no de wo ye ono nya bo apaye se onye o ba na dwene no eni emma no kwan ma ne nye enti sa nkoje obeje omso ne onim se ebeduru ne asoro pani ho ye nominate ne ekoyi asoro pani ho eye entokwa na o kana sa wo no na asole pani kro no wadi asole pani bese emfi aduanan but still asole pani ho ye ko ajwa say Wednesday mo asole pani ho ai enka me fa no say ye nko ye session director prade etuaneka e sofo ebe ye etuaneka ba ye de ntwe na wo ko e kire say ekwan baako anami no so no menko yi because nke ye ko duru bia enka sesa yetimi eman kola no enso to aso da bi eda so pani die ho ya fidie so ntini kan den so abetum die ye ho aduru ye ka aso pani gina puppet tene ne nsa sofo so kasa wo ye sofo nominating committee who before the congregation asafoma ne nyina memre da se wo ye sofo ya dwene because ye wasem bi wo ha ye kan badwam asem bi wo ha ye kan badwam ye kwan ya enso wanhwe ya saa no ma wo yi a ye kan wanhwe ya onti ase ye na dwene ne ho aka adwene ne ho aka ye obi be a friend say brain infections hey e ho so yes infection ni bi aduru ho yes
Oh boy. You bet me can brain infection be to meningitis. Huh? A brain infection. Kwaku ye nipa bia na wo ho no bone bae na eprayen o. Bone be kan ye ho no eprayen. Enu nti said de ye di nkomo kuri. Ye wo no bebre wo a wo se nkase se wo ye na enu na se so ye ma ne bo na onye. Obi so e prompt na e asem. Eye ya dwen. Adwene no ya dia. Yemfen ya bro. Nansan UK. Matese say enkola no mu nya ne ntem ne ko school. Na wo hwe results a eba enye. Enim to dia kan say da bi yema enkola ne na. Yema no enkola ne na be 1 hour 30 minutes enka de omoda no. De omoda ho. Because say akra na na watim onyane premature or sorry okokotna class the teacher na kan na nsa nani biaka na 190 onte brain infections ewo ho yeah wo bibi ye kan say metabolic or biochemical disturbances and say ye wo enuani nuro bi wo ho a esese ye de man nipadua no na itime ma your brain no a function yi bibi ti say sodium bibi ti say potassium calcium it is a magnesium na se sa no ma wei esa wo nipadua no mu a enam se adwene no hia no penti kwaku ekofo hawba unim se obi etimi ne blood sugar no ekofo mu a de ye can say hypoglycemia etimi leading to epilepsy etimi leading to epilepsy hwe un say omo a ye say afre bibi nketenkete I think last week me kan wasem say how is the deal me kan wasem say bibi a friend say hyperglycemia they say I mean Kowinseni bi sebe okodai na ade chen ketenkete ache no most of your friend say hyperglycemia ensana onom ye no ewura ne system no mu no turning to sugar blood sugar na koso you need a normalize no okay that time on no because when di on when san sa no kodai and na ensana turning to blood sugar na koso your friend hyperglycemia enya ye be kan say nketenkete na che no but the sugar level no the blood sugar no koso pa sana hypoglycemia ne say u blood sugar no ba form a it me lead you to eno enche it me twa hwe obi aba onim se utwa sorry I say eno so it me lead you ye free bibi hypoxia and say oxygen a esese ko wadwene mu no ntimi nko mframa nyame ayese enko ya dwene mu no za mframa no ntimi nko itimi twa hwe onti se Kwaku ye kan bibi ti say autoimmune disorders bra wow immune system no fight against you no itimi my epilepsy Eda same way there menyi ne se obewie ne na ma me menye sure just say osan ba so bere bibio say ye ho epe na ya dasa na ye ba na obeboa ye ma ye hunu say pempen so ba saa eden na ye be ye ana eden na yehu esese yehunu say minya problem wo madwene mu ebi wo kra na enye epilepsy a ye wono yare last week ba yare bebre wo ba koso a sometimes untimi take decision okay yare bi wo ho a wo a wadwene mu a untimi nsigina ase bibia mfa ho enye bibia na mfa ho bibi na ekoso na adwene mu bibi na ekoso by the way ye de be see ha enam say yen kra so ye ni break na me adom next or the drum ye ne a next week na ya beto aso me da se busafo kasima duonu na nwotwe abo ha Opemsuo Radio 104.7 FM da Dr. Isaac Kwaku
ɛna yɛtee ne nka no